Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kеш жарықтағыда. Міне кезекті Құран хатымымыздың үшіншісі. Енді біздер кемінде бір күнде немесе бір аптада екеуден, үшеуден осылай бақшы етіп отырамыз. Құран хатымның дұғасы қалай? Біздер енді дайын приложениесі бұл сондай. Әркім өзінің қолынан келгенше бір бет болсын, екі бет болсын, үш бет болсын Құран оқиды. Сөйтіп Құран оқу арқылы сіз бір хатым дұғасын жасай аласыз және өмір жолдамасына қатыса аласыз. Міне осылай Құран оқу арқылы сіз біреуге пайда тигізе аласыз, сауап болып, және өзіңіз барсаңыз да болады, немесе ата-анаңызды сол бұйыртқан умрамен қажылыққа, кіші умраға сапарына барсаңыз болады. Міне осындай біздің дайын приложениесі осындай берекелі қайырлы істерді атқарады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Құран оқыңдар, расында Құран сендерге ақыретте шапағатшы болады дейді. Достарыңызға шапағатшы болады. Сол үшін әрдайым Құран оқып жүріңіздер. Кезекті Құран хатымызды бақшы етеміз. Енді Алла тағала баршамыздың осы Құран хатымды оқи отырып жасаған ізгі амалдарымызды қабыл етсін дейміз. Және Құран хатымның дұғасына қалмай қатысыңыздар. Бұл Құран хатымдағы барлық дұға тілекке сіз де қатыссаңыз, ішіңіздегі тілесеңіз, Алла тағала міндетті түрде біздің дұғамызды қабыл етеді. Кезекті Құран хатымның дұғасын бастаймыз. Енді осы Құран хатымды біз Доспанбет бабамызға, ханымызға бақшы етеміз. Доспанбет жырау дейміз, баба дейміз, хан дейміз. Доспанбет жырау бабамызға бақшы етеміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الدعاء لختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسيت علمنا منه وجاهلت ورزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لحجة رب العالمين اللهم أصلح لدين الذي هو عصمة أمري وأصلح دنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي
وجعل الحياة زينة لي في كل خير وجعل الموت راحة من كل شر. اللهم وجعله خير العمر، آخره خير العمل، خواتمه خير الأيام يوم ألقم فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومردا غير مخس ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة، خير الدعاء، خير النجاح، خير العلم، خير العمل، خير الثواب، خير الحياة، خير الممات. وثبتني وثقل مواني وحق إيماني ورفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئتنا. وأسألك غلامين من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعزيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجينا من خزي الدعاء عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحل بها وبيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تغلبون بها جنتك، من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومت بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا، واجعله وارثين منا، واجعله ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همه إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأخياره وسلم تسليما كثيرا. Allah Taala осы қасиетті Құран-ы Кәрімнен болған қасиетті аяттардан болған сауаппен толықтай Құран хатымды Доспанбет жырау бабамыздың рухына бақш етеміз. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, қараған жерің жарық қыл. Осы Құран нұрымен Доспанбет бабамыздың жыраудың Алла Тағала мейірімін рахымын алғайсың. Осы қасиетті Құран нұрымен қабірін нұрландырғайсың. Алла Тағала қазақтың елі үшін, жер үшін жасап кеткен әрбір сауапты істерін қабыл етіп, бұл өмірде оқыған намаздарын, жасаған ізгі амалдарын, берген хайырлық садақаларын қабыл етіп, жәннат төріне орын бергейсің. Тек өзіңнің мейіріміңде, рахымыңда мәңгі фирдаус жәннатына орын бергейсің. Міне осылай кезекті Құран хатымызды бағыш еттік. Алла Тағала Доспанбет жырау бабамызды өзінің мейіріміне, рахымына, кешіріміне алсын. Сіз де өмірден өткен бабаларыңыздың, тума-туыстарыңыздың, ата-анаңыздың артынан Құран бағыштарыңыз келсе, хатым сөзін жазып кетіңіз. Алла қаласа сізге міндетті де жауап беретін боламыз. Енді тағы да сөздің соңында түсіндіріп өтейік. Бұл дайын приложениесі. Міне Құран. Осы Құранды басынан соңына дейін оқып шығамыз. Приложение бойынша, қосымша бойынша. Және сол біткеннен кейін бабаларымызға, жырауларға, пайғамбарларға, сахабаларға және сіздер де аты жөнін жіберсеңіздер болады. Тіркелу тегін. Алла Тағала баршамызға хайырлы, берекелі ғұмыр берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Түніміз тыныш болсын.